ole komhni vel kalta khan chung ko pakhate chuan an fanu chu abialpa gaura fanena tlanduna ngain ngai thatakin an oma mase abialpa an hmole me chuan kumhni liamta dai to khan an fanu chu aloboral to ani ti an chhuak tatlat mai aron hovele mai tura ngaina lian tak an lo nei mek lain an be se lo lam thilin adeng ta ani India ram mi puitam takara hian in sha chen tak tak te po harniang khusbu I chunga thil thlendan komhni hnuwa sha chho chau ani chu mitam tak ril ruwa zona piang halin atam jok chuan anu le pa te po an dem hela ma se an fanu hian an rem ti lo chung le an phal lo chung ama du thlanna a abial pa umani a in a chwa san atangin a omna chen hi an sheta ngai reng lo chung kolam ngai dana chuan an fanu chu pasal niin khoya po omse dama an la mulenge ero an be se tla thin an rem ti lo chung pasal po ni se an din mun anga pomai chu tha sha in an fanu chu mulenge anin be se hle a amai ro chu chutianga hun le ni an cha chau mek lai chuan an fanu omna chin shilawa omringo chu khusbui chung te chuan dikin an shetalawa police a complaint siamin police chuan an thudon bo zuin abialpa atlan pui gaura fa chu thu zo fia tura zongin thu zo fia na an nei ngala a hnena tang hian thil thlendan kimchang police te hian an shetheita ani he thil thlenna mun hi Uttar Pradesh a Firozabad district chunga area police station huam chunga thlengni in November ni somni pakhat kumsak ni somnia khusbu hian anin chwasanin heta chen hi a omna sha zui ani talawa khusbu chung telam hian an fanu omna chin an shat lo chungchanga angai zong gaurav singa chu amo phortu bera ngain khusbu te inle gaurav singa te in hi in naite an ni nge a an in inkar a hian in nga imovel chu omin in chen om nai takle no pante ta changa in kom an ni a hun engemaw chen aliam hnuwa hetia anron len chhotak hnuwa in chan satlia mai ni to lovin anin kara indu tonna anron nei chhota a anin ngai zon chho tan hun hi kumsang ni som pariat kumbul lam ani nge in chen om nai te mai anni awangin an chung ko din hun po anin shachiang thokat viawa an chen om dang te ang thowin hemi te chung ko ni po hi anin be chelem lo kumsang ni som pariat khan gaurav singa hian pol som pani zirmekin khusbu ipo in kumsom paruk na mang mekin pol riat azirve meka khusbu hian ni ten school kaina a veiwa na chungchang a har satna atok fowa an ina changa an school thlennan chuana torlir thei morim chan lo chang anga thin hle a heiwang hian khusbu I chu achung ten cycle le sak an rilok ta a ma se ala khal thiam lo awangin lo thiam ma sa se ti in khusbu inhena an chen ommaya khosave a thian pa ni bok gaura fa chu cycle khal inzirtir tura shilturin anti a le chuan khusbu ipo in anu le pa te thuron angin awashilta a gaura fa po in alo hnial lem lo chutiang chuan an hun ol nei apiangin cycle khal zirin hun an mangdon ta fowa thakhat vel aliam ne me chuan rol thar ro ro nei chhotan ta chu anin ngai zong ta ani ma se gaurav singa hian khusbu I chu amangai tak tak wanga ngai zong ni lovin ati sa chakna shik thak nan chawa ngai zong ani te khusbu hian ashelo te po aniang chuti lain khusbu eroin anuna avoi khaton na ani awangin aril ro zong zong gaurav fa chunga ngatin engkima aring ani bera kumni aron her chwale me chuan gaurav le khusbu ipo anril ru aron puitling chawve tel tela khusbu iril ru mi padang anleng to lo abialpa gaurav fa chu engkima aring em veka kumsang ni somni aron in her chwa me chuan khusbu ipo in pasal ne roala ain ngai ve to te po ani mana gaura fa chu in nei puya somta a ma se ani chuan lam sang se amin in nei em chu ala in rin lo thuin a chang thunga tin heng ba ka hian gaura fa hian veng khat an ni pialama in chen om nai tak an ni boxi awangin an pahnia in nei chu thil theng thea ngai lo in nei ta po ni se an chung ko ni mol phona ani pi alama veng chung ti ming chat na a angai awangin khusbu inena in nei chu arem ti theilo ani bera ti chuan gaura fa chuan
achung te ronin malak dan tur a soipui ta a anro man angin November ni somni pakhat kumsang ni somni khan gaura fa chuan khusbu I chu ani nei the dan tur chungchang soipui tur anga insoin an chen in akova himinia achwak hi anin lama khusbu hi aletle to lo ngai to phak bak thil thlenga tatlat mai khatia khusbu I an ina changa gaura fan a kau chwa khan gaura fati chung kolam hian ro man fel taksiamin an kau aloni a chutia khusbu I an in avalu che chuan gaura fa pale aunau pa baka ama gaura fati intiam rol chuan an lo rek lum ta mia maya hemi no hian an ground floor cement chwa chu mishing leng tok leka lai khwarin chuta chuan khusbu I ruang chu an phumbo ta a anti to sang sang anti zo nuwa an bung ro hlui da khom thei thei te an phumna chunga da in she sa lo tan chuan ruang an zalani ti sha thei ani mi ulo khusbu I ruang an da fel nu vek chuan gaura fati chung kwa chu khodanga an chung te in lama in sem darin an in chu hemizan la la hian an chwa san zui ta bok ani heti mek lain khusbu I chung te lampo an fanuron ho vele mai tura an ngai zanri tak thleng an nga nuwa po alaron holo chu an ngai a tha theilo chenom khowenga a theyang anga zong halin akalna omnia anrina te kalzelin an zonga ma se an humai theilo an chen ommaya khosabe thau gaura fati in an ba in chuan an in chu tala in alo in kaldiam to a an fanole gaura fate anin ngai zon tho tlang kama changa an no shat ve tho wangin gaura fa hian akalna a shoi ve anga in biak po tumin an be ngala ma se tuma an bitlang theilo an rin dan chu dik ngei pu in an ringa khusbui chungte lam chu an thinjim hle nge a ti chuan theiang angin an zong zela mun sang sanga an chungte cha khomin zonna an thok boka ni ni an zon nuwa po an la mu mai lo awangin an tan kong dang zo tur dang a om talo November ni somni pathum kumsang ni somnia Firozabata Sisagans police station a kalin an fanu bo thua FIR an thelu tangenge a Sisigan police station theitop choin khusbui bo chungchanga amo phortu bernia khusbui chungte lamin FIR a anzia lan gaura fa chu an zong hala ma se an humai theilo an biak po na zongzong number an ti thi to vek baka an handset le sim ka zongzong po ram hnoi khokar kong location chui har satna tora an ngaya an pai vek to boxi rin thuwa a theyang anga hnu chuina kalpui bak chu ti thei bak an nei lawa ti chuan UP le Haryana engine hnai vai police station te shatirin Haryana police lamte po in ma an han laviau takna a masona a omai theilo chutiang bokin UP le Delhi engine hnai vai ati po malak ani zela ama iro chu masona om the chuang lo malak na achak tok lo ti po nyang thil swal ti tu a po gaura faman tuma police tamten hnu chuina an kalpuina po kumni do na liam ta a ani na taka chuan Firozabad police te hi an be dong to ani ber case kal lai mek mani se nga event a hlo lo til tela wa nei thak takin kumni zet case pending ani hnuwa IPS vyak thatak Asis Tiwari Firozabad SSP a aron chang ta hlo mai case jersiana nein nulo chui to dan sang sang ala khomba ka police lam ma lo lak to dan te azir chang ta a thil serious tak ni anga yin chakle zwala malakna kalpui turin thupek a chwa thar li a SP Ran Vijay Singh chu Shriatir ngalin ani kai shwaina hian hnu chhuitna kalpui chan ani leta ani police ten mun sang sanga thil swal tie pu te zonna an kalpui zela he thil thlenna mun ba ka kho then om thlengin gaura fati chung ko omna chin sha to min jing chhun jan zomin an thoka hun le ni te aliam deu to awangin chuti maya thil sha chwa ol sam ani to lo khusbu I omna chin an shat lo ni atanga kumni vel aliam to awangin chen om khoweng te po an thil sha dan le soidan te po ain anglo hlom to hle a ma se police lamin thupe khau tak chunglama changa an hmu to boxi awangin tha an thla lo mi sang sang he thil thlen dan chungchanga an thu sha dan le chin shat lawa omta gaura fati chung ko chor chhwana te zot kwalin mi sang sang an kom boka an omna om ni theya an soi zong zonga te kal kwalin an zong zela wa nei thak takin mirin om tak ne na changa an thu don danin Haryana lama an tlan bo ti thu an dong ta hlau mai
an thu don bo zuin October ni riat kumsang ni somni pahni engineer SP Ran Vijay Singh le police engemusa te chuan an omna ni an soi Balabagar Haryana a an vakal silta a police te po mi puimi mirina an shan lo nan civil thuam in bilin veng chung an luta gaura vate chena innia an soya kalin an wachong ta thut mai in chunga chuan gaura fapa chandra bhanalo omin thuzo fiana sang te an nei zo hnuwa Arya police station lama shwai anita a heti lai hian anupui fanauti ero an omna chin a hriat lo tho soin hun rei to tak atanga chungkwa anin biak po to ngai lo tho police chu a shilbok ani police te ma a gaura fapa in puandanin khatia khusbu I an ina kaltura an kauni November ni somni pakhat kumsang ni somni khan afapa gaura fanena ani nei thedan tur soipui tura kau anni thole an chung ko lo ro manlok ange ya khusbu I chu thatta anni tho police te ma achuan asoita a tin ama ba ka hetwal thana hian afapa gaura fale anupui gyan devi ba ka afapa tho akse atipo antel ve tho police te chu ashil boka an tha tak khusbu I chu an chena ina lele khwara an phumba ka midangin an shat mai lo nan bungro sang khusbu I an phumna chunga an da tho thlengin police chu ashil ta veka chumi hnuwa an chungkwa chu Gurugram lama kalin an khosale ren ro na heta chang hian mun sanga in semdarin chuta chin chu anin biak po to ngai lo tho police hena hian asoi bok ani heng zong hi no chui to lamten an omna chin an sha chwa mai lo nana an ro man vek alo ni a kum alo ve mi chuan hoi khoi to lam chung kwa ti po an tho alo veng man via to ni in alang ama iro chu an himzel don emo an ti lain October ni riat kumsang ni somni pahni khan pa ber chuan man atok tangenge a heti mek lai hian khusbui chung te lam ve thung chuan an fanu chunga hian tual thana em a thlen an ringai lo an chen ommaya khosa gaura vati chung kwa hian an fanu chu aruka an kalna a shwai ve ngain hemi awanga bipop ngam lawa te po an lo in ngai man hi ala an nin biak po tumin be viau thin ma se an bipop thei bik boxi lo nen an re wangwanga atopa an fanu chan chin rap thak takin adeng ta dot mai chutiang ani awang chuan kumhni zet liam to ma se khusbui chung de chu an thin arim zwalin an fanu chunga an chen omde che dana an lunga oi thelo an phu tok shemna pengei turin police te hi an ngin na sa hle a heti lai hian police ten pa ber an man to ti an shibik lo te po nyang police ten malak na thar an nei lo sha tumin October ni kwa kumsang ni somni pahni khan gaura fachu mirpur khwa vakala report an don bo zuin police lamte po in mirpur khwa chu panve ngalin ani po hemini lala hian an man ve ta boka tin poi khoina a in nam noi ve tho nu ber gyan devi le an fapa pakhat zok akse ate ero an omna chin an la shamai lawa kan tholak na in atarlan danin la zon mek an ni tho atarlang police ten thil thendan engkim an she chan hnu in police kai shwaina in gaura fate chen in kumhni zet khar to chu honti rin khuspu irwang chu an phumna changa phorle anita a hunti aliam deuh to awangin ro ro bak motor alo om to mi ulawa achung ten khusbu i ro ro chu hlomin an halral veta ani